kuning hand sandan, hijau hand sandan. Bre, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Tenang, main tenang. Kasih kelihatan bentuknya. Hajime. Kuning kata dua. Kepada tim penguji, Rey. Giran Barai tempat Aceh. Maju Sambon Suki. Maju 5 kali. Oke. Mate Morote. Mate Giran Barai. Maju 5 kali. Oke. Mate Giran Barai. Ogre. Hajime. Jangan buru-buru, yang penting kelihatan. Halo, siap Om. Perintah. Kenapa begitu balik muning no? Kayak kaki kanan itu yang kata dipasang sampai di 25. Begitu kan berpijak langsung jatuh. Sekarang maju Sambon Uke. Sambon Uke ya, dapat ya. Biru. Sambon Uke. Bukan ditabrak. Sambon Uke, jadi dia 1, 2, 3. Ya, biru. 3 kali. Jadi maju 1 kali melangkah. Maju sekali melangkah. 1, 2, 3. Oke, maju lagi. 1, 2, 3. Age Uke, Ude Uke, Giran Barai. 1 kali maju. Ya. Sekarang maju 5 kali K. Mundur 5 kali K. Gure. Hajime. Ya. Oke. Bagus. Ya. Iya, ada solusi. Ya. 5 mundur. Oke. 1 tangan di pinggang. Nanti langsung ten atau apa lain. Oke, maju. Ude Uke. MP. Uraken. Ude Uke. Kibadachi MP. Uraken. Ya. Maju 5 kali K. Mundur 5 kali K. Gure, Hajime. Mundur. Salah. Mundur. Semua kiri depan dulu. Semua kiri depan. Kaki kiri depan semua. Sudah. Gas kentara itu. Kibadachi senjutsu ke Kibadachi. Ini sen, ini Kibadachi. Ya. Cocok. 1 tangan dipegang. Yang melayang. Ciri khas itu ya, ciri khas ini. Selalu ada MP di akhir gerakan. Ya. Ini baru namanya sampai